Pi barang imperian subahai pi shotuk bor mentaka janmit shwarun paji kubor kibamnya ini pet shwai kimat bakongsan. Shongshit kejing lap election hakari haswa banjit nomik kmat syakayeng dorbar tauan jangkawat balai kebanlong lah nyotrik ujemang. Khot yakran ke sarkar yakun hon jang ke harijan panchayat komiti hak nyotrik ujemang. Syakam sawai dukat ke KSU hak bede bek kejing kenok penyap brio hak icamati bat dalda. Lapelong iko World Veterinary Day ada ke Meghalaya State Veterinary Council. Bat mi ke school Saint Jat Tuber Higher Secondary School kum ke school balado akalampung ilaka Chief Minister District Level Inter-School Athletic Meet Arhajar Arpusa. Ke kubor ki babnya kajing lap election kalanang Shongshit nagabenta kajing jet nang mikmat saking dorbar thoan Lok Sabha hagawat ke balai ha ke ba kinong ilam bapau jong ki seng san hima ba peroper kile kren ha kajing lang pat ba bat kirut show ha kaleng ki benta jong keri ban kring yi kinong tap vote kendai pesan teli ki parliamentary constituency ha ki spotli ki jela bat artli ki union territories kin tap vote ya ki ha ka nyotrik ujamang si hajar lais pak san puwengot kertang kiban yakon ya kani ha kani kawan menteri rang ba do balong ru nong elam barat ba jong keseng BJP Narendra Modi ula ajing kedan ha kajing yang pat ba na benta u kertang jong ke BJP na Belagavi menta kasngi na Karnataka habakran ha kajing lang Modi ule tho ba ha kini ki post nam ke sarkar jong u kelala ban yarap ikin nong rep lengba ke farmers producers organization ban pudunai kajing lot ban thet kajing don kam ha ke rep karyang bat ula pleru ya ki yau na ki benta bande ki marep jongki ke sarkar Meghalaya kala khot yakren ya kan hon jongki harijan panchayat komiti ha kan nyutrik ujamang haba pentep ya kan eu sumut menteri rang ba ke jela bapet yatnan urban affairs ba snyau halang dhar haba kran sekilat thai khubor ula ong ba ke sarkar jela kan persang ban pendep ya baro ki benta ki bede ba ke jing kran snutho bat ka harijan panchayat komiti ha keba yadai bat ke jing kenria kham kloi no ya ki brio ki basong basa ha sweepers colony shu ula ong ba kate ke jing lang kan de ke jing lang ka khaddo bat ke bala ban shimrai si sendan la thau ya ka high level committee ha ka ba kle da usumbut menteri rang ba wa prestun ten song na ka banta ban pen kriya no kloi ya ki lais pa so artli ki long yeng jong ki sweepers colony na them yo maulong. We already called them on the 7th May, and that day you'll be able to know everything. So we padud khot jong ka KSU la syakem nen gesngi ha ka bayade bek jing kena dong ti ban penyap breu ha chamati bat dalda kat kum ki pulet la yatho bau te breu bla syak kena dong ti la tip kerteng kum UE marwen khamashwa la ingut kit khot ka seng KSU kala syakem ha ka bayade bek jing ja penyap breu ha ka arnyo trik uluber la ban kedo hang ne baki ar ngut kinong trei bela UE san sing bat suji data kala syak len thamau UE ha chamati bat UE pat hadalda kibahayeng basam jong kita kilanot kila ujor dak FIR bat letho ba katei kejing jak laja hadin kejing lang ban persya ya ka CAA ya ka bala penlong dak KSU ha icamati larake ya ka World Veterinary Day nin kasngi dak Meghalaya State Veterinary Council ha Directorate of AH and Veterinary Shillong kamat pang jong ka jing rakhe menta usnam kalong veterinarians are essential health workers ya kate ke jing lang lapen ipho ipeng da ke jing don lang jong menteri katnat veterinary and animal husbandry ba AL hack rengkat ke jing don lang jong ikong RM Kurba secretary katnat animal husbandry and veterinary department bat ki head officer ba ai jingkran ha jing lang ukong san ba el hek le ro ekatnat ka ba phai khmat ban wanra ya ka khya da ka ba sami jing bam kum ka dot bat kiwe but also here we are here to build a
with a brand. Building a brand of the veterinary department. If you are not building a brand of the assignment given to you, then you have not accomplished your missions. You have not done the responsibility. You have to take the responsibility. It's so huge potential. And I mentioned that the other speakers have spoken before me. It can create lot of economy. It can create lot of employment. And we have also that huge potential in the state of Meghalaya. Ka Green Tech Foundation ka balong ka Seng Tremon Sngobha ka bayadai ka Mariang hinin kasni ka lalej banjungo ya ka jingte balak kenno te bean hajan kawa thang sning ka badan ha goralain uba ba pentingan mashli udkhot jong ka Green Tech Foundation ulai tho shakin tho khubor ba ka te ka jingte kalapan khenyi kendon an balap tha da ki yeng ka shari ka Meghalaya High Court bat kata kalong ka order 9 jong usnam 8000 khat khandai shu kani ka kanhon kala ang ba kin amsha ya kino kini gibriu shimet ne kano kono kanhon ban kentur put sha badan kawa along with the all the media present to check the illegal construction done by we don't know yet who is the concerned by the person doing this illegal construction, but as the concerned citizen of this state, as also the environmental organization, we cannot just sit idle, just watch what's happening here. So we came here, and because this construction is illegal construction, it violates the Somoto order passed by the Meghalaya High Court, Order 9 of 2019. Karaj marngar hapo jong kahima melim nin kesni kalapelong ke jingile nyam hayo maulong hari boy ban pan ki jingkur khu ya ki breu na ublei nong bu nong thao ya kango kadam la le da usiem karaj marngar uba Richard siem ha jing don lang jong ki nong mi khmat na ke hima melim uba Richard siem ulong palang ba ka jing knya balale da kimrat la pau shai ba ka hima ka don hapdeng kasuk kasan bat dei tang ka jing suk ka ban wanra ya ka jing kiu hakaroi kapar hakibriu jong kahima hakate kesngi ladon ru ke jing shat nyam daki ken honong shat jong kathan bat pen pau ya ke jing jing bang jing biang jong ke jing le ya ke nyam karukom minamla bentuk kelam daki kariti ke dustur kanyam karukom kimobunna kayau pahat kakerpeng kanam kumba galaya bu kunta habis minta karak merengar kadang le niam derkom mungkin mau ya kita na sebelah urundu nongtang kalai silam kalai kharai kalai kahina nau bentar kabah kamiat ikunti hajar kibawan nazam bana cingairo bagendan apa yang kasai kaklain apa yang hakajitumen hakarep karyang hakapule putih hakriang baru ya ki jing pen khre ba khat do la pen long Harit Skalton hai Riyadh Hashwa ban pen long ya lumpung jing lang jong ka World Economic Forum WEF ka ban sedang menta kesni ha ka ba kinong ilam jong kiri ka perthai ki ya kendo lang ban sim benta ha ka ni jing lang ba kerpang ka ba dei bat ka jing tre lang kiri ha ka perthai ka jing kiu ha ka yo ka kot ka boarding na benta ka roi ka par Palat sispa angot kitong ilam jong kiri ke perthai kini simbentah akan kijing ilang ba ars ni lenter panya keren halor kimat ki ba hakmat ha ka bede bat kesensyar khadar bat karoi kapar kun thobru ya kijing ya kan an akithan Middle East ya kani la pentip leng ba ke WEF website Ka final jong ka Bircham Cup Open Meghalaya Basketball Tournament ka basaw balapnya da kasing samla nong po proper lapan kot no anin kasngi hasejer nong po uba Ferdinand Kharkamni President ka KSU North Khasi Hills District ladon rengkat ha kani kasngi kumukong san ba Marcus Martin President HNYF Northern Region ba uba Luister Lengdo Presiden KFKJP NKHD kila ya don rengkat ha kan ni kejing kai ha kejing kai final jong ki kan thai la ya khuna pedeng ka dubak A bat ka SYM ha ka ba ka dubak A kala job
da ka bayo ri punyo points bat ka SYM kalayo sanpo points bat ha ka jing la ka ki chinrang lai khuna preng kanong po e bat ka monak ha ka ba ka monak kala job da ka shi spa point bat kanong po pat kalayo ri pusau point Kasen Jat Tuber Higher Secondary School kalalong kanong job ha ka Chief Minister District Level Inter School Athletic Meet Arhajar Absau jong ka East Giant Hills District bala penkut no henen kasngi kani kalumpung ila kai ka balai sngi lenter ka balalong ha tailang playground kya clear ya kani kalumpung ila kai lapnya the District Sports Officer East Giant Hills rengkat bat ka East Giant District Sports Association mentau usnam lai simbenta da ar kunda tiligi school bat praspa propenyong wat kini lekai ke blai simbenta ha ke jing lekai ba pair ha kan kalumpung la don rengkat u principal ka Giantia Eastern College ba pervision nong tudu kum kongsan bat penkut ru ya kan ke jing lekai jong uni usnam ha ba ai jingkran ba pervision nong tudu la banjori ke jing don kam jong jing lekai kham tam ke bantai ya kalong renyang Mentapan ngi pe ke jinglong jingman ke sunnang. Ke jing shit kalong apnyo penway degree Celsius but ke jing kreat kalong khat degree Celsius. Ke jing singam ko hau kalong kanai po nagi spa man step but kanai pesan nagi spa jan mit. Kan don ke jing hap slap but ke jing tit pertat ba mulung malah hakat tu kane ki jaka. Shua ban poi sa kapukut joko thuk bor ngi pe jang sesi ni kimat bakong san. Sungsit ke jing yalap election ha kari ha shua banjit nong mikmat saking dorbat hoan jong kawat ke balai ke banlong lah nyutrik ujemang khot yakren ke sarkar ya kenhun jong ke hari jan panchayat komiti ha kan nyutrik ujemang Syakam sawai dukat KSU ha kabede bagi jing kena penyap brief ha icamati bad dalda la penlong ya World Veterinary Day da Meghalaya State Veterinary Council But mi ke school St. Jat Tuber Higher Secondary School kum ke school Balado Hagalampung ila ka Chief Minister District Level Inter School Athletic Meet Arhajar Absau. Te perlok atuk na pois ku bekut jung thuk ku bod jing tagajan meet hadu men shembeng ber pila sha kesni kublai.